Kajingmi kajing kedau kti bariatan telai hapedeng arkun hun ki klit nong sensyar jong HIMA SOHRA na kajing bom tre ka Khasi Hills Autonomous District Council ban ai sanat jing itu kum usiem bapura ya upae maramdor siem ubada banjit ban hakalai terek unai wing hajar arpusan hakaba ka we ka hun kalami syakmat ban penbor ya ka council ban ai no ya ka sanat dakaba penksan ba kiladap banjit ya usiem daka dor bar HIMA Khlem da don ka jingele persha kat ba ka wei pat ka hun kala dawa ban nampat aya ka sanat namar lajit usim Khlem da bud ya ka riti jong ka bajudan ha ka HIMA shu halor ka te hi ka ju ka phang ka KHEDC ru kam tre ban ai sanat ya upa e maram dor daka ba kam badang don sa wei pat ubalawan ujor sha council ba ukwa bane khun ya ka shuki sim ka HIMA SOHRA kumta daka ba penksan ba ajing bishar ka ba hok ya baro arngut ka council kam tre ban ai sanat ya u maramdor bat kala pensngau badon kam ne khon ka election kumta ban kham sngo thu shai halor ka jingmi ka jingyatan telai bat Kynrum Kynram ha ka HIMA we urang ba jang ka HIMA ba HMG simle hinyau phusan snam karta ubala julong teng udukhot ka executive dorbar na du ka snam khat khandai spa phra bat ubala no ya ka jingdong dukhot ha ka snam 8000 khat saw namar ka Jingkhia ka kam hakiwe pat ki benta ki ba ushakri ulami syakmat ban pau ka jing sngo diaw halor ka jingmi kini ki daga ba ula siat parshi ba ki Sla Dieng Khih Khlem ka Jingbeh ka Lyer hakaba ula ong haba kimi kini ki Jingkhi imat kadon ka Lyer ayure nalor kata ula ong haba don ka jingdu no ya usiem na kinu ki daw ki menteri ki bakrau batri ki hap ban shim ka jingkit kli ban pan sim na ka ying sim balada ka ying sim kamla ban sei tang uwe na ka daw bakimi arngut ki bakwa ne khun kata ki para babet manong sim klade ka kamram jong ka council bakan yat kat kum ka an ban penlong ya ka election ko blai sibuan sien ka ba kwa ban siam ban ngamo ti kli phang juga ne ngadap sisa dengan sim ka ba sosi bagi di sisa kani ka Jingkhi nalor mong ila sosi lupa alor jongka jingkha sendat ka jong i pa impriman sing sim iba nalor jongka jingelong ka jingede wo masilat kumu paralok Trijingnya dari lu haki senam di mensiwa kumba nadu senam propo prai untuk doa raja katsau bagi dan haga eksekutif darbar jangka HIMA. Dah begini ini Jingkhi nga perpawi ngajing Sngewkhia ngajing sosi. Bat nga so dia ban ong kapen kan mau yang kumba. Kenon ngajing ong na uwe nagi Rangbah ki kaitor fi juga ri uba juruai wo ong ki Sla Dieng Khih Khlem da Jingbeh ka Lyer dah begini gini di Jingkhi imat kadon ka Lyer ayuri tendai bangi phai syaka si jingsi syabaro kalong haba nus iem kam tam le ha ka HIMA SOHRA kat bagi tips nei kum kilong dien mo na ke experience ki jongi na ki jingi thu jong kilong suwa haba ka HIMA ka du ya lo jong sim na ka daw jong kanu ka daw na ni ka yap ka du jing khlan no ki menteri ki bakrau kila dei ban sim ki jing kitli ban pe ki ka HIMA ban pan sim na ka yeng sim kata kadi gariti balada jam ban kata ka yeng sim kimla ban penwi tang uwe ubakin ya sei ni sot dari jing sok dari jing menjur lang lada don ke jing kini ka ket nong sim hapdeng ki para balong eligible ki para babit nagajat sim ki bala ban ya sim kalau di kam jong ka autonomous council kat kum ka ak ba kan pen ya daga election daga jingi jitsi bada ka di HIMA SOHRA ka jongi ka jingi jitsi ka dei daga nika electoral franchise ka ngele kumba ele gini ki election
tenrei dari representative kiba nadu kapor jong pre-independence balasan syarda ki fareng kami kila form yang katakan electoral college hakaba nalor jong ki khat ki menteri uwe belum skor khat uwe ki menteri belum skor di nagajat kongwil kidan khat jat baru kini ki menteri di kenjir ru saya kini ki elektor nagi Shillong kiran Yolong Saufuwe kabamot baro bat ki menteri ka total nomor jungki elektor kan dewan long san ulai kata kalong ka jingtip ka mengitip hadu kapor kabaya SE mi wa akriman ro dan rei penban aku gini kini kijing yaki bat ka smosi ro kalong ba kendiat mo daga bobrong kumka council ro kijing sisa kala dewan simmar do ri ni ka kam ban penbai bat ba oi kala thong yu nu acting shift ri ban pressure yu nu acting shift odin pen krek loi ya kan ka voters list ngala banong la ni electoral kanang ba nyo ban penlong no ke ni kan katakan di ke jing sngau ko jong abi jisiam kumbalong kat kum ka pengipai ke history dengan sim nadu tang nadu mo la dang ipai hari sisa min sim tang nadu join manik nama sim join manik la dong sim nadu kasnem khatra but adin bu tang yu robasings if mo adin ba la tang yu robasings if hagasnem arhun rio ulanong musim bopura kataga di riti dan raya itu giporo ngempat yo ya ka independence ka jongi dan yo hadu kasapunya telawan ong ba nadu join manik namar join manik sim uklat hadu pasnem ndrpulai dan nadu pasnem ndrpulai gidang siyo ka state ka jongi ka ndrfuar mo mesti jaga jalan Meghalaya ini. Dahdin jong ujoin manik la bat kumu acting siem da urud romanik nadu kasnem drulai adu kasnem nyopulai. Dan rei hadin kata kami kijing ujor laong kata ka Shillong ka kana begitu mo kami kijing ujor na kaliang jong musim bati na kajajsim marawami kijing ujor na kaliang jong musim ulai po high court but high court ka lapta ya ka council akan baik bala di bantusim no di lengkot masih itu adin kata ke council ru adin bakala pisar belian kalau pengikut no di kejinglong acting siem jung rudo manik bat kana thum no ya umisin siem manong siem te umisin siem ulong siem na do snem nyo pulai hadu snem nyo pundai jadi do umisin siem pada Meghalaya juga council ru ka thum yung skor Rose skor bodai nagajat kongwil menteri Rose Mohanray skor kongwil badu neru lalong acting chief badin bau long acting chief haru isnem prahuwe lapan kutno kata jing long acting chief dulu baragas nem prahuwe langsung acting kiau si prima. Dan hadiah nantu usi priman pada lapan ulalong acting sipor hadu kasnem prahuwe. Usi priman langsung acting dah
daga council pada dia nang tu pada kat kumka cinge kan ma nila ban baklai kidit le semo nusui kita rik ndai kasnem te kan baklai aga snem propulai la penlong ya ka election daga district council da presiding officer batnya kan mau biang la bakla idei ba best kiri atau bapor tu long skutring ni long ai ta bana gajing siawa da tu bapor na kalian juga YSM ka bang isu kan mau ka Shillong ba na ga YSM i baro ile bait lang yai ma i ba freelance YSM ba di burusing kini kaya yang berjit sok bantik banong uncontested baik tenre timba laong bah kapor kabaya file nomination itu kapor ini mama burusing imro imat ilek file nomination tika jingnya le ka Shillong apa yang arut jongki but nasumat tipi obor tang marway kata kalau ka kajing tip pateng juga kat kum kini ki rai ki ikut bat kat kum ka experience ko ngi tip fi namar barobor haba ka bet ka biang ngem da le thanti se atai ga riti bet ke jingbeh jing biang jong ka HIMA ke tung sisa ni na bu jing mau than ani ru na bu gimi than kini ki teng supersan ban pek no na kini ki kat ki barium kum ka succession to ship in the Khasi states by the Khubor report by Captain D. Herbert, Deputy Commissioner Khasi and the Highlands, 1903. Kini kat kiba rem baja kiba dijubu sultanat penipule. Yang tanda begini tan gini ke tengah petro segani tengah iba ni don ahli ke. Kita ke ahli ke long kiba trelan kalong way kariti, dustur kariti, culture, tradition, kabana kalian juga HIMA, naga kursiim, naga HIMA jadi buat pendap. Bahala bagilah pendap dikata, neru mengintlet yagaan, nomor lembah juga siksirur. Lasanya ada kesorkarin dia ngaslomat on ka autonomous district council kadeka constitutional agent jong kahari India TV namar kisim kikmi ijongi ki British Airways leadership bengi ong kileng do ship ki basan ki pator ki wadadar ki bakum kita baro ngasusmo ban ong ba ki ha papo ke Jingbeh jong diskon balabu kan ngini ke council bakan ya dalem kan protect ke jadi riti, dustur, culture, tradition, customary laws dijongi juga jahit menteri. Tingin day ban kelet ke. Tidak kau buram pada kadai ba ngemdon kami ka council gin sudle atang kita kiri tiru kataru kami ya. Di Denmark kata kadau PE bagi ya ki ipa wilayah di council yang aino ekasonat usir jongi pada itu. Umur kunta, kebangun gadis council kadang lagi jong karur, kadeka constitutional agent ngasi slot nak haladi mau hagi disko jongan om dong ta, kadeka kali institution kawa itu daga constitution jong hari India, mat kajingnya deh jong diniki Khasi states dijongi kumpa om kadeka report, jong dia di bet di bat hari India ngilong pat. Stang bah ladeng nomlet situ kiwe pat kumka instrument of taxation kumka nomlet situ dengan syukuran by specific tangani ko ya day bat ka council bat ki HIMA kajing university pakijing sofu jonga ka ek belajar ka Shillong ta ulo sim ni phasi gari ti su amo ulo sim lada thang yo tau sim mlate banio ikata katsiam umla ban siam pura lewat la dola dep bantang yu taro
Lada umyo ya ke jingpen scam kata kasanat ke bangiong ka appointment na dis council kata umla manusia. Kata ke council ru ngan keren lang sendon mo kumuru padangan keren iya kan ke jing sisya kata ke council ru kamla te ban ai appointment lomda ka penlong ya ke election yo don ke bakwa ban ne don ke bakwa ban ya kini ka ket ke belong eligible. Tidak ada desisya bahagian bala penolong yang election ladaka council kamai kidi hoki kun ke hajar yung HIMA pressure ke dis council beritawa katakan long ke jing Sngewkhia tiga riti tiga long ban de hoi ke jing sisya kala sukma namar baik pe impriman sings ila pen itu hakmat ke dorbar ya umar endorse bawon long usim kena deputi siam. Jena kador baru, hagador bar tinggi ada bala yang desu ke euro kemudian Rangbah, hagal kat yang ni barabor nilai kador bar. Dan raya kador bar ada bakalan ada usnam kat niyo. Malu malamu ala bakala tambahan nadu kesnam kat niyo. Lapan itu angi daus Priman sing yo umarem dos ba uni udai usim kena jona. Kesudah tangka ya ka experience ke jonga ya ka ba namdala afi bantip namar ngaklem long sio ngaklem don sio kataika agak taika executor malan nagalian jonga HIMA kila pentip ne ya gani ke jingtung acting ke jingtung sim kena lendi deputi sim ya umaram dosi nomor kat kumka atul tang maklah haganika appointment and succession of chief amendment act 1959 ngai mat balad hitung sim kena rui man happen tip kena membaca council kan approve tiga tadi nomor itu gila penting tambah ke HIMA ngilap yang baik bau umaram dosi Udi manlong. Hagajing sisya ngalih baka keren hagasngi ke ontiap bon thang yusi. Kia ay bantay yang nagaliang jong ka dong dorbar pedeng sino. Pan nagaliang jong ka dorbar pedeng sino ka dorbar ka ijiet yang aban ay jing keren. Hagasngi bakala di sini. Tinggal keren hagajing sisya itu daga bakar pat ya ka disbangsil. Long ka bala. Lada long baka devan tungs. Acting through kadiman thong acting siam yung ni ông tiền nhiều tin rei ông lạ bantip don ayu handet antu ne ayu nagi menteri lu kilet hepo konsil man ông pertum yung ni kata ru nam alaki bantip titoy la kalong kumno ru ang sisena ba kala thung ni yung ni acting chief kamram yung ni acting chief kadai ude tuloy na kanang makan wano kanai kaji jisnya Badhala di simat ngasong scam mumaram lor ti kumbakalong namalay itu ude ulong waktu siap kunjau ikan lada kalong nasi oslo untuk media ege ông udor tahu bakwa di lesiam kayu ni le lada ulong fit wan nakataga Iexiem nakakurga jay kabula man ni lesiam ulong ini cibul tayo ni le Titoy katuan lihat kajing ong ngaptip ka ain ka ong kumlo tambah hagi jinge keren ko jinge keren ti we uba syong sabar jong HIMA ti umlafi balia desim itai de jing ong dengan tip la kanikan long kumlo kanikariti tingi iman malumala wan hagatuka appointment and succession of local heads and chief ru kawai ni kikendan hagaba ladaiban removal nani dengan apa lihat mo ban aseten ban pentikana removal and suspension of chief tenalor kini ki act kibabon kini kikendan dan kan ni kawai ka bentaki kebaong kumni at Kaumune has been oppressed the people of the Ilaka and they have just cause for dissatisfaction with his misrule or he has lost the confidence of the majority of his elector or of the people of the Ilaka
or he is an undischarged insolvent, or he does not reside within the ilaka. He does not reside within the ilaka. So takalong bununuro panabar. Suppose mga ngaligit siya mo. Ngalig sible. Tisubuno na nga SOHRA ngakwa ngali ile siya sa tayo sa HIMA SOHRA. Di namarwag na diptan gariti yang tayo SOHRA ko gundo. Tenre namarwag siya ng net kam dahiro bali ya tapi bagi kita ke para guru haga date of scrutiny la ni haga date of nomination paper jumi ngatarai bin objective bagi laban pensisya kena suruh dan tangi tai jing undur tidak kalian jungahi berpikiran ni jing jadi dengan snobo marum doru dewan long hiusi toy yu kita giriti pula pendep pula lele yang onge yang kami yang kapsen jung tikidan lu masalah gitu. Kumbaga long hagay masora hagay jungkip yung alado ko por ngidang ilong sitip kunturu long maklaga haga nga iman na dugi kanay kupra ne arajar to buong tamu malah kelawan ga jumta na po dis kamsil bapin pun kreno ikini idustur kiriti jumpi kenang banyo ban kodify no yakiban penong ay taga jingto tinagalingan yung mas orang ilang persiap tu kumbaga long hadu menta 4 kodify yaki inri 4 dan ru ka written constitution yung ni HIMA dang pen kare kalau don toy ka komiti la makala hadu HIMA hasnya maraja kapsau agaba kijung we Rangbah tias roy i menteri maut khap WM maut khap masih usung maut khap bat kiwe la makala ima do ba bibi kormairo madulong dekat pia kan dia drafting ia ka constitution kanang ba yo ban pano je dis council ban codify ka ban nen akno ka ke kumakalong tempat codify adu ta Thì cũng khot balang ba hakan ni HIMA balang ten khot kan ni masalah ke bidan ong abide begini ki arlem ong gidan ki bapersa gidan bapersa tika ika jing ke pat supi menu beri mensim kam abide bukan pi kumakalong mengiasa ya nuru dan raya gajing semua payunga kaban sol kaban penjam ya gini ki ibaro kalau penlong no ya gajing jersey tangkata dalam penlong no gajing ya jersey ngakerman skem begini ki ibaro saja tang suyo usim kurang gajing ki kan ni kan naga HIMA ki kwa kan yo no ti usim hoi ki mention yo marem dosim balagi mention yo namar ba mautu deu ba le de ti tidak ka dorbarima kumu sim kena naka bamut skem gajing sisa ngasu bromi pa impriman balaklan no pi kumbai datik lupa banbu lupa yo ni kena bayo bahkan no kopor ka ba ngakla mengatun sinti mau ke teganin ga yang sim gila baik bahkan long komta ti kumbaga long ru kala ada ti naga pentai jong kitu ki we ngatai ki don la ka jong ka la ki jong ki jing snau ki jong ki re ki jing dei bar sim tu bobot ki wilong Februari ya amaran dos pi haga jing yo snau jong kan dia kalau ka personal ka ba si yo snau sa ning sa rom pala de ale ru ngati kenai bu unjo nam tharai ki bahadu taki menteri ki eksekutif lah ki elektor surima Dimentaga Shillong ka problem ka Shillong ba ka HIMA kan kam simpor haga ba pen kre gini ki elektor namar gini ki elektor jong di Snong gira itu bobuan di gila ya khat gila ya sakama desi gila shong no sidui ki jaka namar ki kita ada gila don sebar jong HIMA ru kinum lasu te bandong ki elektor mo mumut mutai
khot barim jong ta ka hima sara te kai ka jing kerpa ni ka jing yu jung pi si pa ba jong ka hima sara Pi ka pil ke jonga, ke jing kerpat, ke jing ketu ke jonga. Nado yaki menteri, ki korbari, ki bakrau, ki eksekutif, darbar member, acting chief. Berkikun ki hajar jonga hima baru, mungkin nong song senong mabaha. Banri ya keburam ka akor, jonga hima SOHRA. Bat banlong jajai. Ban ap ya kapoh namar ka kam sim ka kam sunciar ni ong sim ukmi ka bomot na lor bu dan ya jing long ku mukli do kuno sunciar ulong ru kum ka kmi banga ju smurom ya gani ka tien kasi ka wa ki bo ya gani ka tien kuno usim ukmi tiga jing kentu ka jonga ka pil ka jonga ka long ya baro ki kun ki hajar ipai nong song jong ki Shillong kiran jong ka it ka hima hapo jong ka hima SOHRA ka badan na nukum ba si spa sau la na makla tli ki Shillong kiran kumakalong hadu mentapi bagi ni long jai bagi nom ya penlong politics iya gani ka kam nomor gani ka kam sinsiar bisyar gani ka kam jong ka riti jong ka dustur jong ka culture jong ki customary laws, traditions ki jongi and usages. Jika apil ke jonga kalong, daga bakar patrit, thoi, yo acting chief ro, rengkat bat ka executive darbar ke jongu, bagi menteri ke bakrau, bagi Sngewkhia, bagi nilai kamploi no. Ya gani ka ban penkre ke electoral rules, bat ya kitu ki jongi ni ke elector, bat ya kitu ki menteri ro iba mismala ban penmi menteri na ka gor ke jongki na ka benta ki bakhlap ki ba ladu no kata kalong ka di kerpa ka pil yung ayaw baro menginri ka buram ka kor jong ka SOHRA kumbaga lalong ka pedeng ka thamei jong ka khmat ka pongsiai jong ka cek pendri ti wat ka tho ka puli ka tho puli ka kor ka buram ka dustur ka riti ka jingsiai ka wan kong na ka SOHRA di jingsiai gani gani ka modal ka babaro ki hima kilaban ya buat lam nang